Dobrodošli u moju kuhinju. Danas ću napraviti jedan sjajan recept koji svi moji ukućani jako vole, a to je bijela rolada s jagodama. Vrijeme je jagoda, pa kak ja volim i sezonsko i lokalno, idemo to iskoristiti. Ono prvo što ću napraviti, a to je da ću prepeći listiće badema. Znate da kad orešaste plodove prepečemo da uvijek daju bolju aromu, puste bolji okus. Stavit ću bademe da se hlade. A ja idem odvojiti žumanjke od bjelanjaka, jer ova rolada se radi samo sa bjelanjcima. Naravno, žumanjke nemojte baciti. Uvijek ti neke ostane. Kad radiš kolač sa žumanjcima, onda, a kaj ćeš sad s bjelanjcima? A kad radiš s bjelanjcima, kaj ćeš sad sa žumanjcima? Ja stvarno ih ne volim bacat, nikad ništa. I onda mi je jednostavnije onda samo sa šećerom fino malo umutit i pojest desert naše mladosti, žumanjci sa šećerom. Bjelanjke ću umutiti u čvrsti snijeg. Na početku uvijek na najmanjoj brzini ide mali prstohvat soli, a onda ću postupno pojačavati brzinu. I pred kraj dodat ću šećer, već kad snijeg bude onako postojan. Evo snijeg kad je gotov, ide dakle šećer. Ja uvijek malo smanjim šećera, naravno, i 2 vanili šećera. I sad opet pojačajte i još malo da se otopi šećer i snijeg je gotov. Bademe rasporedite po masnom papiru. Uvijek sve volim polizati, cijelu zdjelu i očistiti. Uvijek si mislim ako sve ne izvadim, falit će mi baš još malo kreme ili malo smjese za biskvit. Sa špatulom rasporedite šaum. Morate dosta oprezno to raditi da ne dignete bademe gore. I sad ide u pečnicu 10 minuta na 180 i 10 na 160. Dok se kora peče, priredit ću jagode. Nakon što sam ih oprala ću ih i očistiti i onda režete na prutiće, na kockice, na veličinu koju želite. Napravit ću kremu, dakle izmiksat ću slatko vrhnje. Prvo na najmanjoj, pa ću onda pojačat. Dodat ću štop šećer, to jest šećer u prahu. Malo ću još promiješati zajedno i onda ide mascarpone. Mascarpone na najmanjoj brzini. Lagano. I onda pojačavate. I evo ga, kora se ohladila. Evo, rasporedite po cijeloj kori. Nemojte do kraja, nikad do ruba. I ovako će još krema izaći sa svih strana. Što ja obožavam, jer sve ovo kaj ostane sa strane moram odrezati. Onda ja to odmah pojedem. Da niko ne vidi, naravno. Moram probati prve. Rasporedit ću jagode. Isto nemojte uz rub tamo. Sad ih možete malo mrvicu poštaubati. I sad ćemo ih zarolati. Zato ovaj masni papir izvrstan, jer s njim, dakle, rolamo. Evo vidite kako su bademi sad super. Dakle, tako ih zarolamo zajedno sa papirom. Sad ću prebaciti na dasku i u hladnjak 1 sat, 2. Napravite i vi ovu prefinu bijelu roladu, a ja sada idem uživati u njoj. Doviđenja i vidimo se.